بسم الله الرحمن الرحيم Eng şefkatlik, eng mehriban Allah'ın ismi bilen başlayman. ألف لام ميم Elif, Lam, Mim. الله لا إله إلا هو الحي القيوم Allah'tan başka ibadetke layık hiç ma'bud yoktur. Allah hemişe teriktir. Mahlukatni idare kılıp turgucudur. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Özüdün ilgiriki kitaplarını tasdik kılgıcı haq kitabni yani Kur'an'ni Allah sana nazil kıldı. İlgiri kişilerge yol körsetküçü kılıp Tevrat bilen İncil'ni nazil kılgan idi. من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام Haq bilen batılını ayrıgıcı kitapni yani barlıq samavi kitaplarını nazil kıldı. Şübhisiz ki Allah'ın ayetlerini inkar kıyganla ahirette qattiq azapqa duçar boludu. Allah mutlaq g'olibdir, yomonlarni jazolag'uchidir. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء Şübhisiz ki osmon va zimindagi hech narsa Allohga maxfiy emas. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم U silani bachchidanlarda, yani ananglarning qo'rsig'idagi cheg'inglarda o'zi xohlagan shaklga kirgizadi. Uningdan boshqa ibodatga loyiq hech ma'bud barhaq yo'qdir. Allah mutlaq g'olibdir, hikmat bilan ish qilg'uchidir. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. O Allah sana kitapni yani Kur'an'ı nazil kıldı. Onun da mahkem yani manisi oçuk ayetler baki ula kitapның yani bütün Kur'an'ның asasıdır. Yeni başka müteşabih yani manisi muayyen emes ayetler bardır. Dillerinde egrilik barla fitne qozg'ash ve öz ra'yi boyunca ma'na berish uchun müteşabih ayetlerge ergishidir. Yani müteşabih ayetlerini öz nefsi xohishi boyunca tushundirdi. Mundaq ayetlerning haqiqiy ma'nisini faqat Allah biladi. İlimde toshqanlar aytidi. Uningga iymon etdik. Hammasi Rabbimiz tarafidan nozil bo'lgan. Buni faqat aql egrilarla tushunadi. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة
إنك أنت الوهاب. Rabbimiz bizni hidayet kılganından keyin dillerimizni toğru yoldan burup etmegen. Bizge dergahingdan rahmet begişligin. Şübhisiz ki sen bendilleringe ata-Allah'ını bekmi begişliguçu sen. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. Rabbimiz şübhisiz ki kelişi şeksiz bolgan günde, yani hesap elenadigan kıyamet günüde kişilerini toplagıç sen. Şübhisiz ki Allah va'dasiga xiloflik qilmaydi. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. Kafirlarning malları, balları Allah'ның azabı aldıda hakikaten hiç narsaga dal bolalmaydı. Ular devzaqning yıkılğısıdır. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. Bu küffarlarning hali Fir'aun təvələrinin və ulardan ilgirgilərinin halıga oxşaydı. Ular bizning ayetlerimizni yalğanga çıxardı. Gunahi tüpeylidin Allah ularni cezaladı. Allah'ның cezası qattiqdir. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, kafirlarga aytqin ki, sizlar dunyoda mag'lub qilinasizlar va oxiratda jahannamga to'planasizlar. Cehennem nima degan yomon to'shak? قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. Uçraşqan iki guruhda sizlar uchun ibrat bor. Biri Allah yo'lida urushayotgan guruhdir. Yana biri musulmonlarni sonini o'zlaridek ikki barobar o'p-o'chiq ko'rgan kofirlar guruhidir. Ya'ni Allah kofirlarga qo'rqinish selish bilan ularni urushdan qo'l yig'dirish uchun kofirlarga musulmonlarning sonini jiq ko'rsatdi. Allah xohlagan kishiga yordam berib qo'llaydi. Buningda haqiqatan aql egilleri uchun ibrat bor. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. Ayallar, oğullar, altın kübüşten toplangan köp mallar, argımaklar, çarvılar ve ekinlerden ibaret köngül tartıdığan nəsilənin muhabbeti insanlığa çıraylık görstildi. Ula dünya terikçilikide menfaatlenediğen pahakası yok şey iledir. Allah'ın dergahıda bolsa qaytıdığan güzel cay, yani cennet bardır. Şunun üçün başqaga emas, cennetki kızıqış gerek. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار
خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, kavminge aytgin ki, sizlerge uladımmo, yani dünyanın zibu zinnetleri ve nimetleridenmo yaxşı bolgan narsalarni aytib bereymo? Taqvodarlar üçün Rabbinin huzurida ostidan o'stanglar iqib turadigan jannatlar bo'lib, ular jannatlarda mangu qoladi. Jannatlarda pok jubtilar bor. Taqvodarlar üçün yana Allah'ın rızası bor. Allah bendilerini, yani ularning hamma ishlarini ko'rib turguchidir. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. Ula, yani takvadarlar, Rabbimiz, biz şübhisiz iman ettik. Bizning günahlarimizni mağfiret qilgin, bizni devzaq azabından saqlagin deydi. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. Ula, yani takvadarlar, sabır qilg'uchilardir. Rostchillardir. Allah'a itoat qilg'uchilardir. Yaxshilik yo'llariga pul mollarini sarf qilg'uchilardir va saharlarda istig'for aytquchilardir. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. Allah adaletni berpa qilgan halda guvohlik berdi ki, uningdan boshqa ibodatga loyiq hech ma'bud yo'qdir. Farishtalarmu, ilm ahlilarimi shundoq guvohlik berdi. Uningdan boshqa ibodatga loyiq hech ma'bud yo'qdir. U mutlaq g'olibdir, hikmat bilan ish qilguchidir. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. Hakikaten Allah'ın nazarında makbul din İslam dinidir. Kitap verilgenler, yani Yahudiler ve Nasaralar fakat özleriga ilim kelgandan keyinla o'zaro hasad qilishib, ixtilof qilishdi. Ya'ni islomning haqligini, Muhammad sallallohu alayhi vasallamning payg'ambarligini ro'shan pokitlar orqali bilib turib, ko'rolmaslikdan inkor qilishdi. Kimiki Allohning oyatlarini inkor qiladi ekan, Allah uni yaqinda jazolaydi. Allah tez hisob olg'uchidir. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, eğer ula sen bilen din doğrusida münazirleşse, men bana ergeçkenler bilen birlikte özümni Allah'a tapşırdım. Yani biz Allah'ın emirlerine boysunğucumuz degin. Kitap verilgenlerge, yani Yahudiler ve Nasaralarga ve ummilerge, yani Arap müşriklerge Müslüman boldunlar mı degin. Eğer ula Müslüman bolsa, doğru yol tapkan boludu. Eğer ula yüz öğrise, san hiç zini yok.
Senin fakat tebliğ kılış mesuliyetin var. Allah bendilerini yani hem ahvalini körüp durgucudur. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. Allah'ın ayetlerini inkar kıldıganlar, peygamberlerini nahak öldürdüganlar, kişilerinin içindeki adaletke buyurduğanlar, yani Allah'a davet kılgıçılarını öldürdüganlarga çokum qattiq azap bilen hoş haber bergin. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. Eni şulanın dünya ve ahiretteki emelleri bekar boldu. Ulağa hiç yardım kılgıcı yoktur. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. Kitaptan nesibi berilgenlerini köymedin mi? Ula öz arasında detalaş kılışkan işler doğrusida Allah'ın kitabı boyunca hüküm çıkarışka çakırılsa, ulanın bir türkümü bunundan yani Allah'ın hükümünü kabul kılıştın yüz öğriydi. Ula haktın yüz öğrügüçülerdir. Yani haktın yüz öğrüş ulanın tabiiyeti sınıp ketken. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. Bu ulanın devzak otu bizni sanaklık günlerla yani mozaiği çokungan 40 günlük vakitla köydürdü digenlikleri ve dini cehette uydurup çıkargan nerselerinin özlerini aldıganlığı üçündür. فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Gelişi şeksiz boğan günde yani kıyamet günü de ulanı toplayımız. Her bir kişinin kılgan işinin cezası ve mükafatı toluk verildi. Ulağa azapını ziyade kılıp etiş, ya ki savabını kemeytip etiş bilen zulüm kılınmaydıgan şu çağda ulanın halı kandak boludu. قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. Eytkin ki padişahlığının igisi boğan ey Allah, xalığan ademge padişahlığını berisen. Xalığan ademden padişahlığını tartıp alısan. Xalığan ademni aziz kılısan. Xalığan ademni xar kılısan. Hemme yaxşılık senin kolundadır. Sen hakikaten hemmegi qadirsen. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. Keçini kündüzge kirgizsen, kündüzni keçigi kirgizsen. Şunun bilen keç kündüzünün uzun kıskı boluşu pasiller boyunca növetleşip turdu. Canlıkni cansızdan çıkarırsan, cansızını canlıktan çıkarırsan. Özün xalagan kişiге hesapsız rızık verirsen.
لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. Müminlerini koyup kafirlerini dost tutmusun. Kimiki şunda kılıdiken u Allah'ın dostluğuna erişelmeydi. Ulardan korkup dostluk izhar kılışınla bunundan müstesna. Allah sizlerni özünün azabından korkutudu. Ahir kaytıdığan cay Allah'ın dergahıdır. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. Eytkin ki, dilinladikini meyli yoşurunla, meyli aşkarlanla, Allah onu bilip durdu. Allah asmanladiki ve zimindiki neslerini bilip durdu. Allah her nersiki kadirdir. يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. O günde, yani kıyamet günüde her adamның kılgan yaxşı işleri, yaman işleri özünün aldıda ayan boludu. Ula yaman işlerini körmeslikni, özü bilen yaman işlerinin arasında meşrik bilen mağribnin arasıdek uzun musafı boluşunu arzu kılıdı. Allah sileni özünün azabından korkutudu. Allah bendilerge en mehribandır. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, ulağı aytqin ki, eğer sile Allah'ını yaxşı görsənglar, mana əgişinlar ki, Allah mu sileni yaxşı gördü. Günahınlarını məğfiret kılıdı. Allah en mağfiret kılgıcıdır, en mehribandır. قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. Eytqin ki, Allah'a ve Peygamberge itaat kılınlar. Eğer ula itaat kılıştın yüz öğrise, Allah hakikaten kafirlerini yaxşı görmeydi. إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ. Allah hakikaten Ademni, Nuhni, İbrahim evladını, İmran evladını peygamberlik tallab, ulanı özlerinin zamanıdaki cihan ehlidin artık kıldı. ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَاللّٰهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. O evlatla birbiri bilen kandaştır. Allah anlap durgucudur, bilip durgucudur. إِذْ قَالَتِ امْرَأَةُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Öz vaxtıda İmran'ın ayalı etti. Rabbim, men qo'sqimdiki perzentimni dünya işlerinden azat kılıngan halda çokum senin hizmetinge atadım. Bu nezremni qabul qılgın. Sen hakikaten anlap turg'uchisan, bilip turg'uchisan.
فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. O kız tuqqan vaqtida, "Ey Rabbim, kız tug'dim" dedi. Onun nima tuqqanligini Allah obdan biladi. U talab qilgan o'g'il ata qilingan qizga o'xshash emas, balki bu qiz ortiqdir. İmronning ayoli aytdiki, "Men uningga Maryam deb ism qo'ydim. Men haqiqatan uning uchun, uning avlodlari uchun sana sığınıp qo'g'landi shaytondan panoh tilayman." فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. Rabbi onu chiroyliqcha qabul qildi. Uni obdan o'stirdi. Uningga Zakariyani kefil qildi. Ya'ni uning xizmatini qilishga Zakariyani qo'ydi. Zakariya har qitim uning ibodatgohiga uni ko'rgili kirsa, uning yanida birer yemeklik ushirtatdi. U, "Ey Maryam, bu sana qayerdan keldi?" deydi. Maryam, "U Allah tarafidan keldi" deydi. Allah haqiqatan xohlagan odamga hisobsiz rizq berdi. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. Şu vaqtda, yani Maryamning karomatini ko'rgan chaqda Zakariya Rabbiga duo qilib, "Ey Rabbim, menga o'z dargohingdan bir yaxshi farzand ato qilgin. Haqiqatan sen duoni anglag'uchisan" dedi. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. O ibadetgahida namaz o'qiyotganda farishtalar uningga, "Sana Allohning kalimasi, ya'ni Aysoni tasdiq qilguvchi, Sayyid parhezkor va yaxshilardan bo'lgan Yahya ismli bir payg'ambar bilan xush xabar berdi" deb nido qildi. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء. Rabbim, men qerib qolgan tursam, ayolim tug'utdan qolgan tursa, mening qandoqmi o'g'lim bo'lsin dedi. Farishtalar, Allah shuningdek xolig'ini qiladi. Ya'ni Allohning qudrati hech narsadan ojiz emas dedi. قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. O, Rabbim, bana ayolimning homildor bo'lganligiga bir nishoni ato qilgin dedi. Allah, sana bo'ladigan nishoni shuki, 3 kungacha kishilarga so'z qila olmaysan.
yani zikr tasbih aytishdan boshqa so'zga tiling kelmaydi. Faqat ishoratli qilsan. Ne'matimga shukr qilish yuzidan Rabbingni ko'p yod et. Kechda atiganda tasbih ayt dedi. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. Periştiler aytdi. Ey Meryem, Allah hakikaten seni bütün ayollar içinden tanladı. Seni pak kıldı. Seni bütün cihan ayollarından artık kıldı. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. Ey Meryem, Rabbinge itaat kıl, secde kıl ve ruku kılgıçılar bilen billa ruku kıl. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, bu sana vahiy kılıvatqınımız gayb haberlerdendir. Meryemni ulanın qaysı terbiyesiga elish meseleside çek taşlaş yüzüden kalemlerini soğuk taşlagan çağda sen ulanın yenidi yok idin. Özara janjal qilishganları da sen ulanın yenidi yok idin. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. Öz vaxtıda periştiler aytdi. Ey Meryem, Allah sana atının vasıtasız Allah'ın bir kelimesinden törelgen bir boğak bilen hoş haber berdi ki onun ismi Mesih Meryem oğlu İsa'dır. O dünya ve ahirette obroyluk ve Allah'a yakınladım buludu. وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ. O böşktümü, yani boğaklık çıgıdımı, ottur yaş bolğandımı kişilerge peygamberlerinin sözünü sözleydi ve takvadarlıkta kamil, yaxşı adamlardan buludu. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. Meryem, Rabbim bana insanın kolu tegmegen tursa, yani erlik bolmasam, kandak balam boludu, dedi perişte. Allah halıgını şundak yartıdı. Yani atı ana arkalık mı ve onunsuz mu yartıdı. Birer işinin boluşunu irade kılsa, vücut hikel deydi de, o vücut hikelidu, dedi. وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ. Allah onunla xatni, hikmetni, yani söz harekette doğru buluşni, Tevratni, İncilni ügütüdü. وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ
إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. Uni Bani İsrail'a peygamber kılıp əvətidir. O deydi: Şübhisizki sizlərə mən Rabbinlar tərəfindən bolğan peyğəmbərlikimnin rastlıqını göstərdiğən bir möcüzə ilib gəldim. Mən sizlərə laydın quşның şəklindək bir nəsə yasayman. Andın onunğa püyləyman da Allah'ın izni bilən o quş buludu. Tuğmu körni, bəras kesilini saqaytıman. Allah'ın izni bilən ölüklərini terildirman. Sizlər yeydiğən və uyuңlarda saqlaydiğən yeməkliklərdən xəbər verirman. Yani sizlərin yoşurun əhvalınlarını eytib berələyman. Şübhisiz ki, əgər sizlər Allah'ın möcüzələrə iman etqiçi bolsanlar, bunun da, yani mən keltirген möcüzələrdə sizlər üçün əlbəttə menin rastlıqımını göstərdiğən roşan alamet var. ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون. Mən ilgiri kelgen Tevratni təsdiq qılğan halda sizlərə Rabbinlar tərəfindən dəlil elib gəldim. Allah'tan qorqunlar ve bana itaat kılınlar. İnna Allaha Rabbi ve Rabbukum fa'buduh. Hâzâ sıratun mustaqim. Allah hakikaten menin Rabbimdir, sizlerinin mu Rabbinlardır. Onunla ibadet kılınlar. Bu doğru yoldur. فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. İsa ula yani Yahudilerden küfrede ezveylep özünü öldürüş niyetiga kelganligini sezgen çağda Allah üçün Allah'a da'vat qilish yo'lida "Manga kimlar yordam berdi?" dedi. Avariylar yani onun təvəllərindən haqiqiy müminlər etdi. Allah üçün sana biz yordam berimiz. Allah'a iman etdik. Guvah bolğun ki biz peyğəmbərlikinge boysunğuchilarmiz. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. Rabbimiz sen nazil qılğan kitapqa iman etdik. Peyğəmbərgə əgəşdik. Bizni hidayetinge şahid bolğanlar qatarıdan qıygın. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. Ula mikir işletti. Yani İsa aleyhisselamını öldürmekçi oldu. Allah ulanın mikirini berbat kıldı. İsa aleyhisselamını kutkuzup asmanlığa elip çıkıp gitti. Allah mikir tedbir kılgıçılarının en yaxşısıdır. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. Öz vaxtida Allah etti. Ey İsa, mən seni əcilin yetkende qəbz ruh qılıman. Seni dergahimğa götürümən. Yani asmanğa elip çıkıman. Seni kafirlardan pak qılıman. Yani seni öldürmekçi bolğan yamanlarının şerrinden saklayman. Sana ergeçkenlerini kıyametkiçe kafirlardan üstün qılıman. Andın
mening dargohimga qaytsizlar. Sizlar ixtilof qilishgan ish, ya'ni Aysoning ishi ustida oranglarda men hukm chiqiraman. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. Kafirlarga bolsa dünya ve ahirette qattiq azap qilaman. Ulardan Allah'ның azabını to'sadigan hech medetkar bo'lmaydi. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. İman etqan ve yaxshi amal qilganlarga kelsak, Allah ularning ajrini to'liq berdi. Allah zolimlarni yaxshi ko'rmaydi. Zolimlarni yaxshi ko'rmaydigan zot qandoqmi bandalarga zulm qilsin? ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Bu bolsa sana biz o'qib berayotgan oyatlardir ve hikmetlik Kur'an'dır. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. Şübhisiz ki Allah'ın nazarında İsa'nın misali o atsız yaratılganlıktan Adem'nin, yani Adem aleyhisselam'ның misalıga o'xshaydi. Allah Adem'ni ata-onasiz halda tuproqdan yaratdi. Ondan uningga vujudga kel dedi-de, u vujudga keldi. İsa'ның ishi Adem'ning ishidan ajablanarlik emas. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. İsa haqqidagi bu söz Allah tarafidan nazil bo'lgan haqiqatdir. Sen shak qilg'uchilardan bo'lmag'in. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. Sen İsa to'g'riliq haqiqiy ma'lumotga ega bo'lganingdan keyin kimlarki sen bilan munozirlashsa, sen ularga kelinglar, o'g'illarimizni va o'g'illaringlarni, ayollarimizni va ayollaringlarni, o'zlarimizni va o'zlaringlarni yig'ib Allah'ның la'nati yolg'onchilarga bo'lsin deb Allohga yalvorib duo qilayli degin. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. Şübhisiz ki bu elbette rast kıssıdır. Bir Allah'tan başka hiç ilah yoktur. Allah hakikaten mutlak galiptir, hikmet bilen iş kılgıçıdır. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللّٰهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ. Eğer ula imandan yüz örse, ula buzgunçılardır. Şübhisiz ki Allah buzgunçılarını bilip durdu. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. Ey ehli kitap!
ya'ni Yahudilar va Nasaralar. Faqat Allohga ibodat qilish, Allohga hech narsani shirik keltirmaslik, Allohni qo'yib bir-birimizni Rabb qilib olmaslikdek hammamizga o'rtaq bo'lgan bir so'zga, ya'ni bir xil aqidaga amal qilaylik degan. Agar ular yuz o'rsa, ya'ni buni qabul qilmasa, ey Yahudilar va Nasaralar jamasi, bizning musulmon ekanligimizga guvoh bo'linglar. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. Ey ahli kitap, yani Yahudilar ve Nasaralar, nima uchun İbrahim to'g'risida munozirlashsizlar? İbrahimni o'zinglarning dinida deb gumon qilasizlar. Halbuki Tavrat bilan Injil İbrahimdan keyin nozil bo'ldi. So'zinglarning asossiz ekanligini tushunmamsizlar? ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Ey Yahudilar ve Nasaralar camiasi, sizlar shundoq kishilarsizlar ki, biladigan narsanglar İsa ustida munozirlashdinglar. Endi sizlar bilmaydigan narsanglar İbrahim ve uning dini ustida nimishqa munozirlashsizlar? İbrahimning ishidagi haqiqatni Allah bildi. Sizlar bilmaysizlar denglar. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. İbrahim Yahudi mu emas, Nasara mu emas, velikin to'g'ri dinga e'tiqod qilg'uchi, Allohga bo'ysunguchi edi. Mushriklardan emas edi. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. İbrahimga en yaqin bo'lganlar shubhisizki İbrahimning zamonida va uningdan keyin uningga ergashganlardir. Bu payg'ambar, ya'ni Muhammad sallallohu alayhi vasallamdir. Bu payg'ambarning ummati bo'lgan mu'minlardir. Allah mu'minlarning madadkoridir. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. Ahli kitobdan bir turkum kishilar sizlarni ozdirishni umid qiladi. Ular faqat o'zlarini ozdirdi. Bunun vabali ularga hassilab azob qilinish bilan o'zlariga qaytadi. Lekin ular buni tuymaydi. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. Ey ahli kitob, Allah'ın ayetlerini, yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ge nazil kılıngan Kur'an'ın haqliqini bilip durup nemishqa inkar qilsizlar? يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. Ey ahli kitob, nima uchun haqqa botilni aralashtirsizlar va bilib turib haqni yoshirsizlar? وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون.
Ahli kitobdan bir turkumi mu'minlarga nozil qilingan vahiyga atiganda iymon aytinglar, kashqurunliqi yeni bilinglar. Shunda qilsanglar, ular iymondan qaytishi mumkin. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. Yahudilar bir-biriga aytadi. Faqat sizlarning dininglarga ergashganlargila ishininglar. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, aytqinki, to'g'ri yo'l Allohning yo'lidir. Ular aytishidir. Sizlarga berilganga o'xshash narsa vahiy berildiganlarga faqat ular dininglarga ergashgandilar, ondan ishininglar. Bo'lmasa ular, ya'ni musulmonlarning qiyomat kuni Rabbinglarning dargohida sizlar bilan munozirlashidir. Ya'ni dininglarda bo'lmagan hech odamning payg'ambarligini e'tirof qilmanglar. Agar sizlar Muhammadning payg'ambarligini ixro qilib, uning diniga kirmasanglar, bu qiyomat kuni sizlarga qarshi pokit bo'ladi. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, aytqinki, fazl karam, ya'ni payg'ambarlik Allohning ilkididir. Allah uni xohlagan kishiga berdi. Allohning fazli kengdir. Allah hammani bilguchidir. يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Allah rahmetini o'zi xohlagan kishiga xos qiladi. Allah ulug' fazl egasidir. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. Ehli kitobdan ba'zi kishilar borki, uningda ko'p mol omonat qo'ysangmi, sana uni qaytirib beradi. Ulardan yana ba'zi kishilar borki, uningda 1 dinar omonat qo'ysangmi, uning beshida turmoqcha, ya'ni qayta so'ylamagicha uni san qaytirib bermaydi. Bu shuning uchunki, ular ummiylarning milliga xiyonat qilsak, bizga gunoh bo'lmaydi. Ya'ni bizning dinimizda bo'lmaganlarning mollari bizga harom emas dedi. Ular bilib turib Alloh nomidan yolg'onni to'qiydi. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. Undaq emas. Kimiki ahdiga vafo qilsa va gunohdan saqlansa, Allah haqiqatan taqvodorlarni yaxshi ko'rdi. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. Allah'a bergen ahdini ve qasamlarini azgını bedelge tegişidiganlar ahirette Allah'ның rahmetinden hiç qandaq nesibiga erişelmeydi. Qiyomat günü Allah ularni xo'sh qiladigan so'z qilmaydi. Ularga rahmat ko'zi bilan qaramaydi. Ularni gunohlardan poklamaydi. Ular qattiq azobga qoladi.
وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُم بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Ulardan, yani Yahudilardan bir türkümü kitapta bulmagan narsalarni sizlarning kitapta bor ekan deb o'ylashinglar uchun tillarini agir-bugir qilib o'qiydi va uni Alloh tarafidan nozil bo'lgan deydi. Halbuki u Alloh tarafidan nozil bo'lgan emas. Ular bilib turib Alloh nomidan yolg'onni to'qiydi. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. Allah birer insanga kitapni, hikmetni, peygamberlikni bergandan keyin onun kişilerge Allah'ını koyup bana bende bulunla deyişi layık bulmaydı. Yani peygamberden mundaq gepning sadir bo'lishini tasavvur qilg'ili bo'lmaydi. Va lekin u kitobni o'rgatganliginglar, o'qiganliginglar uchun Rabbani bo'linglar deydi. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. Shuningdek, uning farishtalarni, payg'ambarlarni iloh qilib olishga buyurishi loyiq bo'lmaydi. Musulmon bo'lganinglardan keyin payg'ambaringlar sizlarni kufrga buyurumdi. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. Öz vaqtidala Allah peygamberlerden Çin ahdi ilib, sizlarga men kitobni va hikmatni ato qildim. Keyin sizlarga sizlardagi narsalarni, ya'ni kitob bilan hikmatni e'tirof qilguvchi bir payg'ambar, ya'ni Muhammad sallallohu alayhi vasallam kelsa, albatta uningga iymon etishinglar kerak va uningga albatta yordam berishinglar kerak dedi. Allah bu ahdini ixro qildinglarmi? Shuning, ya'ni bu ish uchun mening ahdimni qabul qildinglarmi dedi. Ular e'tirof qildik dedi. Allah o'zinglarning va tavalaringlarning e'tirof qilganligiga guvoh bo'linglar. Menmu sizlar bilan billa guvoh bo'lg'uchilardandurman dedi. فَمَنْ تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Kimiki shuningdan keyin yuz o'risa, ya'ni ahdini buzsa, ular Allah'ın itaatidan chiqquchilardir. أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ. Ular Allah'ın dininden, yani İslam dininden başka dinini tilemdi. Halbuki osmondagilar va zamindagilar ixtiyoriy va ixtiyorsiz ravishda
Allah'a boysungan tursa, ular kıyamet günü Allah'a qaytırılıdı. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Aytgin ki, biz Allah'a iman ettik. Bizge nazil kılınganğa, yani Kur'an'a, İbrahim'a, İsmail'a, İshaq'a, Yaqub'a ve onun avlatlarına nazil kılıngan vahiyge, Musa'ga berilgenge, yani Tevrat'a, İsa'ga berilgenge, yani İncil'a ve peygamberlerge Rabbi terbinden berilgenge iman ettik. Ulanın hiçbirini ayrı etmeyimiz, yani ulanın bazısını iman etip, bazısını inkar kılmayımız. Biz Allah'a boysunğıçılarımız. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Kimi ki İslam'dan gayri dinini tileydiken, hergiz o, yani onun dini kabul kılınmaydı. O ahirette ziyan tatlıcıdır. كَيْفَ يَهْدِي اللّٰهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. İman etkandan, peygamberinin hak ekenligiga şahit bolgandan keyin ve özleriga roşan deliller kelgandan keyin kafir bolgan kavmni Allah qandaq mı hidayet qilsin? Allah zalim kavmni hidayet qilmaydi. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. Allah'ın, periştilerinin ve insanların hemmesinin lanetiga uçraş ulağı berilgen cezadır. خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. Ula devzakti mengü kalıdı. Uladın azap yenikiltilmeydi, keçiktirilmeydi. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. Fakat tevbe kılganlar ve buzuk amellerini tüzetkenler bunundan müstesna. Allah mundaqlarga en mağfiret kılgıcıdır ve en mehribandır. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. Şübhisiz ki iman etkandan keyin kafir bolganlar, ondan küfrünü texamu aşırganlarının tevbesi hergizmi kabul kılınmaydı. Yani şula gumrahlardır. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين.
Şübhisizki kafir bulup tavba qilmasdan kufr bilan o'lganlarning hech biridan yer yuziga bir keladigan oltin fidya basimu qabul qilinmaydi. Ani shular qattiq azobga qoladi. Ularni Allohning azobidan qutuldiradigan hech bir madadkor bo'lmaydi. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. Yaxshi ko'rgan narsanglardan sarf qilmoqcha, ya'ni mollaringlarning yaxshisini sadiq qilmoqcha, hargiz yaxshilikqa, ya'ni jannatga erisha olmaysizlar. Allah'ның yolida nimini sarf qilmanglar, Allah onu bilib turg'uchidir. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. Tevrat nazil kılınıştan ilgiri İsrail yani Yaqub aleyhisselam özüge haram kılgan yemeklikler yani tögünün göşü ve sütü din başka yemekliklerinin hemmisi İsrail avladığa halal idi. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, ulağı aytqin ki eğer rastçıl bolsanglar Tevratni elip gelip okup beqinglar. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. Şunundan keyin yani roşan delil meydanga kelgandan keyin kimiki Allah nomidan yolg'onni to'qiydi ekan, ular zolimlardir. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Aytqin ki Allah rast aytdi. İslam dinidan ibaret İbrahimning to'g'ri diniga ergishinglar. U yani İbrahim müşriklardan emas idi. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. Hakikaten insanlarga ibadet üçün tuncu silingan öy yani Beytullah Mekke'dedir. Mübarektir, cihan ehlige hidayettir. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. Onun da uçuk alametler baki Makamı İbrahim şularning biri. Beytullah kirgen adam emin boludu. Qadir bo'lalagan kishilarning Allah üçün Ka'bani ziyorat qilishi ularga farz qilindi. Kimiki inkar qiladigan shubhisizki Allah ahli jahondan yani ularning ibadatidan bihojatdir. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, aytqin ki ey ahli kitap yani Yahudiler, Nasaralar, nim üçün Allah'ның ayetlerini inkar qilsizlar? Vaholanki Allah qilmishinglarga shahiddir. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, aytqin ki ey ahli kitap yani Yahudiler, Nasaralar,
İslam dininin haqligiga şahid bo'lib turib, nima uchun Allohning yo'lini egri ko'rsatishini qasdlab mu'minlarni uningdan to'sisizlar? Allah qilmishinglardan g'ofil emasdir. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. Ey mu'minlar, agar ahli kitobdan bir firqaga itoat qilsanglar, mu'min bo'lganinglardan keyin ular sizlarni kafir qilib qo'ydi. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. Sizlarga Allah'ның ayetleri okulayotgan, yani vahiy üzülüp qalmay Allah'ның ayetleri nazil boluvatgan ve aranglarda Allah'ның paygamberi hayat turgan tursa, qandaqmı kafir bolasizlar? Kimiki Allah'a, yani Allah'ның diniga mahkam yepishadigan, u to'g'ri yo'lga yetaklangan bo'ladi. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ey mu'minlar, Allah'a layık ravishda taqvodorlik qilinglar. Faqat musulmonlik holatinglar bilan o'linglar. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Həmmіңlar Allah'ның arğamçısığa, yani Allah'ның diniga mahkam yepişinglar. Ayrılmanglar. Allah'ның sizlarga bergan ne'matini aslanglar. Öz vaqtida sizlar o'zaro dushman edinglar. Allah dilinglarni birlashtirdi. Allah'ның ne'mati bilan o'zaro qarindosh bo'ldinglar. Sizlar Devzaq cho'qirining girvikida edinglar. Allah sizlarni islom orqali uningdan qutqizdi. Sizlarning hidoyat tepishinglar uchun Allah oyatlarini sizlarga shundoq bayon qildi. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Sizlarning aranglarda xayrlik ishlarga da'vat qiladigan, yaxshi ishlarga buyurib, yomon ishlardan to'sadigan bir jamoa bo'lsin. Ayni shular maqsadiga erishkichilardir. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Roşen deliller kelgandan keyin ayrılıp ketishgan va ixtilof qilishgan kishilar, ya'ni Yahudilar va Nasoralardek bo'lmanglar. Ana shular cho'ng azobga duchor bo'ladi. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. Şu günde, yani kıyamet günüde bazı yüzler, yani mu'minlerin yüzleri akırıdı. Bazı yüzler, yani kuffarların yüzleri qarıydı. Yüzü qarayğanlarga periştiler aytıdı ki,
iman etqininglardan keyin kafir bo'ldinglarmi? Kafir bo'lganliginglar uchun azobni tetinglar. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. Yüzü aqarğanlar Allah'ın rahmetide, yani cenneti boludu. Ula onunda, yani cennette mengü kalıdı. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. Bu Allah'ın ayetleridir. Ulanı ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sana rast okup berimiz. Allah cihan ahlige zulüm kılışını halamaydı. السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. Asmanlardaki ve zimindeki şey ile Allah'ın mülki, mahlukatı ve bendileridir. Hemme işler Allah'a kaytırılıdır. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. Ey Muhammed ümmeti! Sizler insanlar menfaat üçün oturuğa çıkarılgan, yaxşılıkı buyurup, yamanlıktan tosadıgan, Allah'a iman etidigan en yaxşı ümmetsizler. Eğer ehli kitap, yani Yahudiler, Nasaralar iman etse, ular üçün dünya ve ahirette elbette yaxşı bolattı. Ularning içinde müminler mi var? Ularning tolisi fasıqlardır. لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. Ular sizlerge azar berişten başka hiç qandaq ziyan zahmet yetküzelmeydi. Eğer sizler bilen uruşsa, sizlerge arkasını kılıp kaçıdı. Andın ularga yardım verilmeydi. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. Ularning qayerda bo'lmasin Allah'ның ve Müslümanlarning himayesida bo'lganlardan boshqalari xarliq qilib etib qoldi. Allah'ның g'azabiga uchirdi. Muhtojlikqa cho'mdi. Bu ularning Allah'ның oyatlarini inkor qilganliklari ve payg'ambarlarni nahaq o'ltirganliklari uchundir. Ularning Allah'ның farmonidan chiqib ketganliklari ve Allah'ның çekilmesinden eşip ketkenlikleri üçündür. ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. Ula bir xil emas. Ehli kitaptan, yani Yahudiler, Nasaralardan keçileri Allah'ın ayetlerini tilavet kılıp turduğan ve secde kılıp turduğan bir cemaat kişiler var. يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. Ula Allah'a ve ahiret günüge iman etidi. Yaxşı işlağı buyuruydu, yaman işladın tosudu.
xayrli ishlarni qilishga oldiraydi. Ana shular yaxshilardandir. وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ. Ular har qandaq yaxshilikni qilsin, u bekor ketmaydi. Allah taqvodorlarni obdan biladi. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Şübhisizki kafirlarning mollari, ballari Allah'ның azabı aldıda hergiz hiç narsaga dal bololmaydi. Ular devzaq ahlidir. Devzaqda mangu qoladi. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. Ularning bu dunyoda riyo qilib bergan sadaqalari o'zlariga zulm qilgan bir qavmning ziroatiga tegib, uni nobud qilib etgan so'g'uq shamolga o'xshaydi. Egillarining gunohi tufaylidan nobud qilingan bu ziroatga o'xshash, Allah ularning yaxshi amallarini barbod qiladi. Allah ularga zulm qilmadi, va lekin ular o'zlariga o'zlari zulm qildi. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. Ey müminler! Özünlardan bolmağanlarını, yani münafıqlarını, kafirlarını sırdaş qılıp olmanglar. Ular sizlarga bozgunchilik qilishda bo'shanlik qilib qolmaydi. Ular sizlarning mushaqqat qilishinglarni arzu qiladi. Ularning dushmanligi eg'izlaridan ma'lum bo'lib turdi. Ularning dillarida yo'shirgan dushmanligi texmi cho'ngdir. Shubhisizki agar tushunadigan bo'lsanglar, sizlarga nurg'un oyatlarni bayon qildik. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. Ey müminler camiası! Sizlar ularni yaxshi ko'rsizlar. Ular sizlarni yaxshi ko'rmaydi. Sizlarga bo'lgan dushmanligini yo'shirin tutadi. Sizlar hamma samoviy kitobga iymon etisizlar. Shundaq turuqliq ular sizlarni o'ch ko'rdi. Ular sizlar bilan uchrashganda iymon etdik deydi. O'zlari yolg'iz qolganda sizlarga bo'lgan ochiqidan barmoqlarini tishlaydi. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam! Aytqinki, ochiqinglar bilan o'linglar. Allah haqiqatan dillardikini bilguchidir. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. Agar
sizlarga birər yaxşılıq yetsə, ular buningdan qayg'urdi. Agar sizlarga birər yomonlik yetsə, ular buningdan xo'shal bo'ladi. Agar sizlar ularning aziyatiga sabr qilsanglar va so'zinglarda, harakatinglarda Allohdan qo'rqsanglar, ularning hilisi sizlarga qilchi ziyon yetkazolmaydi. Allah ularning qilmishlarini haqiqatan to'liq bilguchidir. وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Öz vaqtida sen etigende uyungdan Uhud'a çıkıp müminlerini uruş saflariga o'rinlashtirding. Allah hemmini anlab turg'uchidir, hemmini bilib turg'uchidir. إِذْ هَمَّ الطَّائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. Öz vaqtida sizlardan iki guruh, yani Seleme aymıqı bilen Beni Harise aymıqı acizlik ko'rsatmoqchi, yani qo'rqib urush maydonidan qaytmoqchi bo'ldi. Allah ularning madadkori edi. Mu'minlar jami ahvoli va jami ishlarida Allohga tavakkul qilsin. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Allah sizlarga Badrda nusrat ato qildi. Halbuki sizlar kuchsiz edinglar. Soninglar va qurolinglar oz edi. Allohning sizlarga bergan nusratiga shukr qilish yuzidan Allohdan qo'rqinglar. إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Öz vaqtida sen müminlerge Rabbinglar sizlarga 3000 farishta tushirib yordam bersa, yana yetmamdi deytin. Bala in tasbiru ve tettaqu ve ya'tukum min fawrihim hâzâ yumdidukum rabbukum bi 5000 minel melâiketi musawwimin. Shundaq u yetidi. Agar jangda sabr qilsanglar, Allohdan qo'rqsanglar, uning amriga itoat qilsanglar, dushman darhol hujum qilib kelganda Rabbinglar sizlarga 5000 nishonliq farishta bilan yordam berdi. وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ. Allah onu, yani farishtalar orqali yordam berishni faqat sizlarga xush xabar bo'lsin va dilinglar shuning bilan xotirjam bo'lsin. Shuning bilan dushmanning sonining ko'pligidan qo'rqmasin deb qildi. Yordam faqat mutlaq, g'olib, hikmet bilen iş qilg'uchi Allah tarafidandir. لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ. Allah'ın yardımı kafirlarning bir türkümünü halak qilish uchun yoki ularni rasvo qilib, ularning umidsiz holda mag'lub bo'lishlari uchundir. لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Hiç iş, yani bendilerinin işlerinin tedbiri senin ixtiyorunda emas. Allah ya ularning Müslüman bolsa tevbesini qabul qiladi, ya ular zalim bo'lganlik uchun kufrida ching tursa, ularni azobga duchor qiladi.
وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. Osmonlardagi ve zimindeki narsalarning hammasi Allohning mulkidir. Allah xohlagan kishiga mag'firat qiladi, xohlagan kishiga azob qiladi. Allah eng mag'firat qilg'uchidir, eng mehribondir. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. Ey müminler! Cezanını katmı-kat aşırıp yemenler. Maqsadınlarga erişiş üçün Allah'tan nehi kılgan işlerini terk edip korkunlar. واتقوا النار التي أعدت للكافرين. Kafirlar üçün tayarlanğan devzaktan, yani devzak kirişke sebep boladigan yaman işlardan saqlanыңlar. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. Sizlerge rahmet kılınışı üçün Allah'a ve Peygamberge itaat kılınlar. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Rabbinlarning mağfiretiga ve taqvodarlar üçün tayyorlangan kengliki osmon ziminchi keladigan jannatga oldiranglar. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Taqvodarlar kengchilikdimi, qisınchilikdimi Allah yolida pul mal sarf qildiganlar, üç ilishqi qodir turuqliq ochiqini yutadiganlar, yomonlik qilgan yoki bo'zaq qilgan kishilarni kechiradiganlardir. Allah yaxshilik qilguvchilarni yaxshi ko'radi. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Ola taqvodarlar yaman bir gunoh qilib qolsa yoki o'zlariga zulm qilsa Allohni yod etadi. Gunohlari uchun mag'firat talab qiladi. Gunohni kechiradigan Allohdan boshqa kim bor? Ular qilmishlarini bilib turib davomlashtirmaydi. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. Ularning, yani yuqorqi xislatlarga ega kishilarning mukofoti Rabbi tarafidan bo'lgan mag'firat ve ostidan o'stanglar eqib turadigan jannatlardir. Bu yerlarda ular mangu qoladi. Yaxshi ish qilguvchilarning erishadigan savobi nima degan yaxshi? قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. Sizlerden ilgiri nurgun ümmetler kelip ketdi. Yeryüzüde seyir kılınlar. Haqni yalğanğa çıkarganlarının akıbetinin qandaq boğanlıqıga qaranlar. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. Bu Kur'an insanlığa bayandır. Yani
halol bilan haromni ochiq bayon qiladi. Taqvodorlarga to'g'ri yo'l ko'rsatkichidir va va'z nasihatdir. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. Cihatdan bo'shib qolmanglar. Shahid bo'lganlar uchun qayg'urmanglar. Agar mu'min bo'lsanglar, ustunlik qozonasizlar. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. Agar sizlarga shikastlik yetgan bo'lsa, ya'ni bu jangda sizlar yaralangan va shahid bo'lgan bo'lsanglar, dushmanlarga Badr jangida o'xshashla shikastlik yetdi. Ya'ni ular yaralandi va o'ldirildi. Bu kunlarni insonlar orasida aylantirib turamiz. Ya'ni g'alabani hamisha bir firqada qilmay, bir kun bu firqada, bir kun u firqada qilamiz. Bu Allah'ның mu'minlarni munofiqlardan ayirishi uchundir. Sizlarni shahidlardan qilishi, ya'ni sizlardan ba'zilarni shahidlik darajasiga musharraf qilishi uchundir. Allah zolimlarni yaxshi ko'rmaydi. وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ. Mu'minlarni ularga yetgan musibat orqali paklashi uchundir. Kafirlarni yo'q qilishi uchundir. أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. Ey mu'minlar jamoasi, Allah sizlardan haqiqiy jihad qilganlarni va jihadning jafo mushaqqatlariga chidig'uvchilarni bilmay, ya'ni ayrimay turib, faqat og'zinglarda iymon etdik deyish bilanla jannat kirishni o'ylamsizlar? وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. Sizlar ölüm, ya'ni düşman bilan uchrashishdan ilgari uni arzu qilatdinglar. Mana uni o'z ko'zinglar bilan ko'rdinglar. وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. Muhammed fakat bir peygamberdir. Onundan burun köp peygamberler ötdi. Ularning ba'zilari o'z ajali bilan o'lgan, ba'zilari boshqalar tarafidan o'ldirilgan. U vafot bo'lsa yoki o'ldirilsa, orqanglarga yenib olamsizlar? Ya'ni iymondan yenib murtad bo'lamsizlar. Kimiki orqasiga yenib oladi ekan, ya'ni murtad bo'ladi ekan, u Allohga qilchi ziyon yetkazolmaydi. Allah shukr qilg'ichilarni mukofotlaydi. وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ. Hiç kişi Allah'ın iznisiz ölmeydi. Allah her adamның əcilini pütüvetken, adamның ömrünü korkunçaklık uzartalmaydı, batırlık kıskartalmaydı. Kimi ki dünya savabını közlese, onunla dünyanın savabını berimiz. Onun ahiretlikten nesibisi bulmaydı. Kimi ki
ahiretning savobini ko'zlasa, uningga ahiretning savobini berimiz, shukr qilg'uvchilarni mukofotlaymiz. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. Nurg'un payg'ambarlar bilan ko'pligan Rabbani o'limalar birlikda jang qildi. Ular Allah yo'lida yetgan kulfatlardan ruhsizlanmadi, bo'shashmadi, bosh egmadi. Allah o'zining yo'lida duch kelgan qiyinchiliklarga chidashlik berguchilarni yaxshi ko'rdi. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. Ularning so'zi faqat Rabbimiz gunohlarimizni, ishimizda chekdan oshganligimizni mag'firat qilgin. Qadamlarimizni jang maydonida mustahkam qilgin va kafir qavmga qarshi bizga yordam bergin degandan boshqa bo'lmadi. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. Allah ularga dunyoning savobini, ya'ni dushmanlar ustidan g'alaba qilishni va oxiratning yaxshi savobini, ya'ni jannat va uning ne'matlarini ato qildi. Allah yaxshilik qilguvchilarni yaxshi ko'rdi. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. Ey müminler! Eğer sizler kafirlarga itaat kılsanlar, ular sizlerni arqanlarga, yani küfrüge yandırdı. Şunun bilen ziyan tartıp kalısılar. Belillahu mevlakum ve huve hayrun nasirin. Undaq emas. Yani ular sizlernin itaat kılıdığın medetkarınlar emas. Allah sizlernin medetkarınlardır. Onunla itaat kılınlar. O yardım kılgıçlarının en yaxşısıdır. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. İlahlıqı haqqında heç bir delil düşürmegen nəslərini Allahqa şerik qılğanlıqları üçün kafirlarning dillariga qo'rqinch salimiz. Ularning baradigan joyi devzaqdir. Zalimlarning joyi, yani devzaq haqiqatan yomon joydir. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. Allah sizlarga qilgan düşmanlarga qarshi nusrat ato qilishdan iborat va'dasida turdi. Allohning izni bilan ularni qirvatatdinglar. Allah sizlar yoqtiradigan g'albini ko'rsatgandan keyin zaiflashib qoldinglar. Payg'ambarning amri to'g'risida
janjallaşdыңlar. Peygamberinin emrigi boysunmadыңlar. Bazılarınla dünyanı közüldіңlar, bazılarınla ahiretini közüldіңlar. Andın Allah sınaş üçün silərdin düşmanını qaytırdı. Yani siləni qalbidin məğlubiyyətki yüzlendirdi ve siləni hakikaten əpu qıldı. Allah müminlərə mərhəmət qılğıcıdır. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. Öz vaxtida Peygamber, ey Allah'ın bendileri, mening tarafımga kelinglar, men Rasulullohdir men, kimiki cihat meydana qaytsa u cennet kirdi deb arqanglardan sizlarni chaqirib turatdi. Sizlar hech kishiga qaramay qachatdinglar. Buningdan keyin qo'linglardan ketgan narsaga, ya'ni g'animatga, beshinglarga kelgan musibatga, ya'ni mag'lubiyatga qayg'urmasliqinglar uchun Allah sizlarga g'am ustiga g'am berdi. Ya'ni sizlarni g'animatdan mahrum qilganning ustiga mag'lubiyat bilan jazoladi. Allah qilmishinglardan xabardardir. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. G'amdan keyin Allah sizlarga aminlik tushirib berdi. Sizlarning bir qisminglarni, ya'ni haqiqiy mu'minlarni mugdak bosdi. Yana bir qisminglar, ya'ni munofiqlar o'zlari bilan bo'lib ketdi. Ya'ni kuffarlar qayta hujum qilarmi deb jon qayg'usi bilan bo'lib ketdi. Bular jahiliyat davri kishilarga o'xshash Allohga qarta noto'g'ri gumonlardi bo'ldi. Ular bizga Alloh va'da qilgan g'alabadan nasibi bormi deydi. Aytqinki, hamma ish haqiqatan Allohning ilkida. Ular sana oshkor qilmaydigan narsalarni o'z ichida yo'shirishidi. Ular agar bizga g'alabadan azroq nasibi bo'lsa edi, bu yerda o'ltirilmaydiq deydi. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, aytqinki, agar sizlar o'ylaringlarda bo'lgan taqdirdimi, aranglardagi o'ltirilishi putib etilgan kishilar cho'qim o'zlarining o'ladigan joylariga berishidi. Allohning qazosidan qaychib qutulg'ili bo'lmaydi. Allohning mundaq qilishi ko'nglinglardagini sinash ve qalbinglardagi narsalarni poklash uchundir. Allah ko'ngillardagini yaxshilik bo'lsin, yomonlik bo'lsin bilgichidir. İnnellezîne tevellev minkum yevmel teqal cem'an إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا
وَلَقَدْ عَفَا اللّٰهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ. İki qo'shin, ya'ni musulmonlar bilan mushriklar bir-biri bilan uchrashgan kunda haqiqatan shayton ichinglardagi jangdan yuz o'rgan kishilarni ba'zi qilmishlari, ya'ni payg'ambarning amriga muxolifatchilik qilganligi tufaylidan tiyildirishga urindi. Allah haqiqatan ularni afv qildi. Allah haqiqatan eng mag'firat qilg'uchidir, halimdir. Ya'ni osiylik qilganlarni jazolashga oldirib ketmaydi. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. Ey müminler! Seferge chiqqan yoki g'azotga chiqqan qarindoshlari haqida ular yenimizda bo'lganda o'lmaydi va o'ltirilmaydi degan kofirlarga o'xshash bo'lmanglar. Allah buni ularning dillarida hasrat qilsin. Allah terildirdi va o'ltirdi. Ularning g'azotga chiqmasligi ularni o'limdan qutuldira olmaydi. Allah qilmishinglarni ko'rib turg'uchidir. وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. Şübhisizki eğer sizler Allah yolunda, yani g'azotda o'ltirilsanglar yoki g'azotga ketib berib o'z ajlinlar bilan o'lsanglar, sizlarga Allah tarafidan bo'lgan mag'firat va rahmat albatta ularning to'playdigan dunyosidan ortiqdir. وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ. Eğer sizler öz əclinlər bilan ölsənglər yoki jang meydanında öldürülsənglər, ahiret çoxum Allah'ın dərgahına toplanırsınlar. Allah sizləri əməlinizlərə qarab mükafatlaydı. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Allah'ın rahmeti bilen sen ulağı mulayim boldun. Eğer kopal bolsan, bağır qattiq bolgan bolsan, ula çöreğinden taqap gitetdi. Ularni afu qil, ular uchun mag'firat tiligin. Ishlarda ular bilan kengashgin. Kengashgandan keyin bir ishga bel bog'lasang, Allohga tavakkul qilgin. Allah haqiqatan tavakkul qilguvchilarni yaxshi ko'rdi. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Eğer Allah sizlarga yordam bersa, sizlarni hech kishi yengolmaydi. Eğer Allah sizlarga yordamini tark etsa, Allah'tan başqa sizlarga kim yordam berdi? Müminler yalğız Allah'a tevekkül qilsin. Yani hamma işini Allah'a topshirsın. وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Hech qandaq bir payg'ambar g'animatga xiyonat qilmaydi. Ya'ni
buni tasavvur qilg'ili bo'lmaydi. Kimiki g'animatga xiyonat qiladi ekan, qiyomat kuni u xiyonat qilgan narsasi bilan, ya'ni xiyonat qilgan narsasi gajgisiga ortilgan holda keladi. Her kişinin qilgan amaliga to'liq mukofot yoki to'liq jazo berildi. Ularga yaxshilarning savobini kamaytib etib, osiylarning jazosini oshirib etib zulm qilinmaydi. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. Allah'ın razılıqını izlеген kişi Allah'ın g'azabiga uchrashga tegishli bo'lgan kishiga o'xshamdi. Allah'ın g'azabiga uchrashga tegishli bo'lgan kishining boradigan joyi jahannamdir. Jahannam nima degan yomon joy? Hum darajatun indalloh vallohu basirun bima ya'malun. Allah'ın dergahida ularning darajasi turlik bo'ladi. Allah ularning qilmishlarini ko'rib turg'uchidir. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Allah müminlərə Allah'ın ayetlerini tilavet qılıdığan, ularni günahlardan paklaydıgan, ularga kitapni ve hikmetni, yani Kur'an ve sünnetni ügütüdügan, özlerinden bolgan bir peygamber evetip, ularga çoğun ihsan kıldı. Halbuki ular burun oçuk gümrahlıkta idi. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. Sizlarga yetgan musibat, sizlar düşmenge yetkizgen musibetinin yerimiga teng keladigan tursa, ya'ni Uhud g'azotida sizlardan 70 kishi shahid bo'lgan tursa, Bedir g'azotida bo'lsa mushriklardan 70 kishini o'ltirgan, 70 kishini asir olgan tursanglar, sizlar yana bu musibat qayerdan keldi dedinglar. Aytqinki, u sizlarning o'zinglarning, ya'ni payg'ambarning amriga xiloflik qilganliginglar ve ganimetki heris bo'lganliqinglardan bo'ldi. Allah hakikaten her nersig qadirdir. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين. İki qo'shin uchrashgan kunda, ya'ni musulmonlar bilan mushriklar to'qinishgan Uhud jangida sizlarga kelgan musibat Allohning irodasi bilan kelgandir. Bu haqiqiy mu'minlarni bilish, ya'ni ayirish uchundir. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. Ve münafıklarını biliş, yani ayrış üçündür ki, ulağa kelinglar Allah yolunda uruş qilinglar yoki hech bo'lmasa o'zinglarni qo'g'danglar deyilsa, ular urushdan xabar topgan bo'lsak, albatta sizlarga ergishatdik, ya'ni sizlar bilan bir safda turib urush qilatdik dedi. U kunda ular iymonga qaraganda kufrga yaqin edi. Ular ko'ngillarida yo'q narsalarni eg'izlarida dedi. Ular yoshurg'anni, ya'ni nifoq bilan mushriklikni
Allah obdan bilidi. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. Ula öyleride olturgan halda qarindaşları hakkında eğer ula yani müminler bizge boysungan bolsa, yani nasihatimizni anlap urushdan qaytgan bolsa öldürülmeydi dedi. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Bu münafıqlar aytqin ki eğer urushqa chiqmaslik ölümden qutulduradigan bolsa, ölümni özünglardan dab'i qilib beqinglar. Eğer davoyinglarda rastchil bolsanglar. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. Allah'ın yolunda şehit bolganlarni ölük dep güman qilmagin. Belki ula Allah'ın dergahida terik bolup rizqdan bahriman qilindi. Yani cennetning ne'matlaridan atigan akşamda mengülük rızıklandırıp duruldu. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Ula Allah'ın özlerine bergen pəzildən xursandır. Özlerinin arqısıdan texi yetip gelmegen, yani şehit bolmay terik qalğan qeyrindaşlarına ahirette ne korkunç, dünyadan ayrılganlıqıga ne qaygı yok ikenligi bilen hoş haber berişini tileydi. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. Ula Allah tarafından berilgen nimet ve pəzlini, müminlerinin ecrini Allah'ın bekar kılıp etmeydiganlığı bilen hoş haber berişini tileydi. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. Uhud gazıtıda yarılanğandan keyin Allah'ın ve Peygamberinin çağırıqıga avaz qoşqanlar, ula yani müminlerden yaxşı əməllərini qıyğanlar ve taqvadarlıq qıyğanlar çoğ savabqa erişidi. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. Müşrikler taraftarı bolgan adamlar ulağa şek şübhesiz ki kişiler yani Kureyşler sizlerge karşı koşun topladı. Ulardan korkunglar dedi. Bu söz ulanın imanını küçeytti. Ula bizge Allah kifaye, Allah nimi degen yaxşı hami dedi. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. Ula Allah'ın nimeti ve fazlı bilen qaytib geldi. Hiç qandaq ziyan zahmetke uçurmadı. Ula Allah'ın razılığını izledi. Allah uluğ fazlı igisidir. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. Yani şu şeytan
öz dostlarını, yani kuffarlarını korktudu. Eğer mümin bolsanglar, ulardan korkmanglar, menden korkunglar. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Küfrıga özlerini atığanlar, yani sözleri ve hareketleri bilen küfrıga şapaşlaydıgan münafıklar seni gamkin kılmasın. Ula hakikaten küfrü bilen Allah'a kılçı ziyan yetküzelmeydi. Allah ahirette ulağa savaptın hiçbir nesibi vermezlikini halaydı. Ula çoğun azapı düşer buludu. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. İmanni küfrüge tegişkenler, küfrü bilen Allah'a kılçı ziyan yetküzelmeydi. Ula kattık azapı düşer buludu. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. Kafirler özlerine ceza vermezden mühlet verişimizni, yani ömrünü uzun kılışımızını herkes özleri üçün paydalayıq dep güman kılmasın. Ulağa mühlet verişimiz ve ecilini keçiktirişimiz fakat ulağının günahının köpeyişi üçündür. Ula ahirette har kılgıcı azapı düşer boludu. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ. Allah yamanni, yani münafıkni yaxşıdan, yani müminden ayrımıgıca müminlerini, yani sizlerni hazırki petinlaçı qo'maydi. Allah sizlerni g'ayibdan mu xabardor qilmaydi. Va lekin Allah payg'ambarlardan xoliqini tanlab, uningga Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ge münafıklarının halini bildirgendek g'ayibni bildirdi. Allah'a ve onun peygamberlerine iman etinglar. Eğer sizler iman etsanglar ve Rabbinlardan korksanglar, çoğun savapga erişsizler. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. Allah öz pəzlədən bərgən nəsləgə, yəni pul malğa bexillik qılıdığanlar bexilliqini özləri üçün paydalıq deb güman qılmasın. Əməldə bu ular üçün ziyanlıqdır. Ularning bexillik qilgan nəsi qiyomat kuni ularning bo'yniga taqoq qilib selindi. Osmonlarning va yerning mirosi Allohningdir. Allah qilgan amallaringlardan xabardardir. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. Allah hakikaten pekir, biz bolsak bay diyen kişiler, yani Yahudilarning sözünü
Allah hakikaten anladı. Ulanın sözlerini ve peygamberlerini nahak öldürgenliklerini hatırlap koyumuz, hem de ahirette köydürgücü azabını tetinla deyimiz. ذَٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ. Bu silenin kılmışınla tüpeylerindir. Allah bendilerine zulüm kılgıcı emestir. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين. Ula Tevrat'ta Allah bizni asmandan düşken ot yep ketadigan bir qurbanlık keltirmegicha hakikaten hiçbir peygamberge iman keltirmeslikki buyurdu dedi. Bu töhmet bulup Allah ulanı buyurgan emas. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, ulağa aytgin ki sizlarga mo'jizalar ve sizlar aytgan mo'jiza bilan hakikaten nurg'un peygamber geldi. Eğer sizlar da'voyinglarda rostchil bo'lsanglar, ularni nimishqa o'ltirdinglar? فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, ular seni yalğanğa çıkargan bolsa, sendin ilgir ötken möcizlerini, kitaplarını, yani İbrahim aleyhisselam'a nazil kılıngan sahifelerge okşay samavi kitaplarını ve nurluk kitapını, yani Tevrat, İncil'e okşaşlarını elip gelgen nurgun peygamberlermu yalğanğa çıkarılgan idi. Kullu nefsin zâiqatul mevt ve innemâ tuvaffavne ucûrakum yevmel kıyâmeh فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Her bir can egisi ölümnün təmini tetikçidir. Sizlerinin ecrinla, yani əməllerinlanın savabı kıyamet günü toluq berilidir. Kimi ki devzatın yirak kılıngan ve cennet kirgizilgen iken o muradığı yetken boludu. Dünya terikçiliki fakat aldaydıgan maldınlı ibarettir. لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. Sizler mallarınlarda sadakıge buyuruluş ve afet yetişi bilen ve canlarınlarda öldürülüş, esir eliniş, kesel buluş bilen çokum sınırlısılar. Sizlerden ilgiri kitap verilgen, yani Yahudiler ve Nasaralardan, müşriklardan çokum nurgun yaman söz anlaysılar. Eğer yukarıki ahvallar yüz bergende sabır kılsanlar, sözünla ve erkitinlarda Allah'tan korksanlar, ondaqda bu hakikaten irade bilen kılınışkı tegişlik işlardındır.
وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ. Öz vaqtida Allah kitap verilgenlerden kitapni, yani kitaptaki Allah'ın ahkamlarını kişilerge çokum bayan kılıp berişke ve yoşurmaslıkka ahdi aldı. Lekin ular bunu, yani ahdini arkasıga çöürüp etti ve onu azgını bedelge, yani dünyanın arzimas narsisiga tegishdi. Ularning tegish bağını nima degan yaman? لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, qiygan işlerden, yani haqni yoşurganlıqıdan xoşal boladigan, qilmagan işleri bilen madhilanishni yaxshi ko'radiganlarni hergiz Allah'ның azabıdan qutuldu deb gumon qilmagan. Ular qattiq azobga duchor bo'ladi. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Asmanlarning ve ziminning padişahlığı Allah'a xasdır. Allah hamma narsaga qodirdir. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Şübhisiz ki asmanlarning ve ziminning yaratılışıda, kechi bilan kunduzning navbatlashib turishida aql egillar uchun albatta ro'shan dalillar bor. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Ular öğrü turgandımı, olturgandımı, yatqandımı Allah'ını eslep turdu. Asmanlarning ve ziminning yaratilishi to'g'risida fikr yurgizdi. Ular aytdi: Rabbimiz, buni bekor yaratmading. Sen poktursan, bizni devzaq azobidan saqlag'in. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. Rabbimiz, sen kimniki devzaqqa kirgizdikansan, onu albatta xor qilgan bo'lasan. Zolimlarga hech qanday yordamchi bo'lmaydi. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. Rabbimiz, biz hakikaten bir çaqırgıçının, yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin Rabbinlarga iman etinglar deb imanga chaqirganligini anladık, iman etdik. Rabbimiz, günahlarimizni mag'firat qilgin, yomonliklarimizni yo'q chiqargin. Bizni yaxshilarning qatorida qabziroq qilgin.
ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. Rabbimiz bizge peygamberlerin arkalık vədi kılgan ersini, yani itaat kılganlığa has boğan cennetini bergin. Kıyamet günü bizni rəsva kılmagın. Sen hakikaten vədenge xilaflık kılmaysan. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. Rabbi ulanın duasını icabet kıldı. Men siledin her bolsun, ayal bolsun, her kandak bir yaxşı iş kılgıçının emelini bekar kılıp etmeymen. Sile bir-birinladın törelgen. Hicret kıyganla, yurtlardın aydap çıkarılganla, menin yolumda eziyet tartkanlar, menin yolumda uruş katnaşkanlar ve menin yolumda öldürülgenlerinin günahlarını elbette yok çıkarman. Ulanı aslıdan östenle ekip turduğun cennetlerge kirgizmen. Bu ulanın yaxşı emelleri üçün Allah tarafından verilgen mükafatdır. Allah'ın dergahida yaxşı mükafat, yani cennet var. La yagurrannaka taqallubul-lezina keferu fil bilad. Kafirlanın pul, mal, abroy, mertebe izdeş yüzüden şehirlerde kizip yürüyüşleri seni aldı mısın? Meta'un qalilun thumma ma'wahum cehennem ve bi'sel mihad. Bu azgını behremen boluştur. Kelgüsü de ulanın cayı cehennem boludu. O nimi degen yaman töşek? لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. Rabbiga taqvodarlik qilgan kishilar ostidan o'stanglar eqib turadigan jannatlardan bahramand bo'lib, u yerda mangu qoladi. Bu Alloh tarafidan bo'lgan kutib olishdir. Allohning dargohidagi narsalar,
ya'ni mukofot va hurmat yaxshi bandalar uchun. Kuffarlar bahriman bo'lgan baqosi yo'q ozg'in rohatdan ortiqdir. وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. Ahli kitob orasida haqiqatan Allohga iymon keltiradigan, sizlarga nozil bo'lgan kitobga, ya'ni Qur'onga, o'zlariga nozil bo'lgan kitobga, ya'ni Tavratga va Injilga iymon etadiganlar bor. Ular Allohdan qo'rqadi. Allohning oyatlarini ozg'ini bedelga tegishmaydi. Ya'ni ularning kitoblaridagi Muhammad sallallohu alayhi vasallamning sifatlari va shariat ahkomlarini dunyoning arzimat narsallarini deb o'zgartib etmaydi. Ularga Rabbining dargohida savob beriladi. Alloh haqiqatan tiz hisob olg'uchidir. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. Ey mu'minlar! Taat ibadetning mushaqqatlariga va sizlarga yetgan ig'irchiliklarga sabr qilinglar. Düşmanlarga ziyoda chidamliq bo'linglar. Chegaralarni saqlab jihodga tayyor turinglar. Maqsadinglar yetish uchun Allohdan qo'rqinglar. Ya'ni uning amriga muxolifatchilik qilmanglar.